Sigurno je da je iz tog perioda možda i najemotivnija i najjača utakmica bila utakmica protiv Bayerna, zadnje kolo, gdje nam u stvari za ništa nije trebalo, ali Bayernu trebalo neriješen najmanje za osvajanje titule i gdje ja u toj 90. minuti postižem gol i rušim te neke snove i mog zemljaka Hasana, ali Bayern je to kvalitet da je uspio u 93. minuti da postigne taj izjednačujući gol i da osvoji titulu koju sam ja prvi put vidio i uživo, da neko šta znači titulu osvojiti poslije takve dramatične utakmice. Možda čitava Njemačka protiv njih bila, svi se nadali da ćemo mi napraviti neki rezultat da bi Schalke onda postao prvak države. Usto te neke slike od Schalkeovih igrača koji su svi plakali zato što su u 94. minuti izgubili titulu. Praktično su bili 4 minute prvaci države i na kraju ostali prazni ruka.